Mile više ne ide lajkovačkom prugom, on sada pravi čipove. Zahvaljujući kompaniji Mikroelektronika, u Lajkovcu se proizvode uređaji visoke tehnologije, a kupci su Sony, NASA i Ferrari. Tvorac ovog čuda je inženjer Nebojša Matić, koji je počeo u garaži pre 12 godina. Mislim da je Srbija idealno mesto za bavljanje elektronikom i mikrokontrolerima. Znači, mnogo bolje nego za ćevapa. Jer vi, ako odete u Holandiju, sve što zaradite preko 200.000 evra će vam naplatiti porez 47%. U Kanadi 33%, Tajland 33%. Kad tako pogledate, znači, ovde u Srbiji vi možete zaraditi 100 miliona evra i vaš porez će biti 10% u slučaju da ste recimo DO ili 15% u slučaju da ste SZR. Ivana Radojević, jedna je od 40 zaposlenih pre Mikroelektronike, nikada se nije bavila elektrotehnikom, ali je za 4 godine postala stručnjak za kontrolu kvaliteta. Ponudio mi je posao, meni je to u tom trenutku odgovaralo jer sam bila nezaposlena. To je bilo znači pre tačno 4 godine i od tad sam znači zadovoljna sam uslovima rada, zadovoljna nekim stvarima, pre svega zadovoljna što mi je posao siguran, plata sigurna, na vreme. Sve mašine i oprema kupljene su bez jednog kredita iz novca koji je zarađen prodajom. Teško je zamislivo da se u jednoj ovakvoj kući godišnje proizvede elektronika vredna više od 3 miliona evra koja se kompletno izvozi u najrazvijenije zemlje sveta, ali svi dosadašnji pokušaji mikroelektronike da pronađe plac za ozbiljnu fabriku nisu uspeli. Iako je Mikroelektronika htjela da kupi zemljište i uloži više od 2,5 miliona evra u novu zgradu, opštinske vlasti u Lajkovcu su odgovorile da nema ni jedne parcele koja bi odgovarala. Nije ušao u realizaciju jer imamo neke male poteškoće da dobijemo odgovarajuću građevinsku parcelu i tako dalje. Što ne treba kriviti ni državu Srbiju, ni ne znam nija koga. Jednostavno je to birokratija kroz koju treba proći i ona je takva kakva jeste. To ne znači da vi možda iduće godine ili naredne dve nećete doći u halu od 2.500 kvadrata u kojoj će biti 55 ljudi umjesto 10. U Beogradu se nalazi razvojno odeljenje gde su inženjeri u trenucima kada je stigla Fox televizija spremali dokumentaciju za posjetu partnera iz Amerike, čuvene firme Texas Instruments, koja je jedan od redovnih naručioca čipova iz Srbije. Petar Gajić, Fox televizija.